Nih kita bunuh aja si kampret nih. Kampret, kau telepon aja kerja kau. Disuruh jaga cuman telepon tuh kan kebobolan kau kan. Lari lari lari. Oke, jangan sampai ketahuan. Yo, let's go. Safety. Aduh, ketahuan lagi kampret. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. She messed with the temperature. Yo, what's up? Ketemu lagi bareng saya Bang Ali, si Gamers Minang. Udah lama Bang Ali nggak upload game, nggak bikin video game udah bertahun, udah 1 tahun. Terakhir Bang Ali upload game itu tahun 2017. Namun sekarang udah 2018. Makanya Bang Ali udah lama nggak upload game, udah 1 tahun. Oke, sekarang Bang Ali mainin game baru lagi. Baru Bang Ali mainin. Padahal udah lama. Mungkin tahun kemarin game ini rilis atau tahun belakangnya lagi. Sekarang Bang Ali lagi mainin masih game perang-perang. Namanya Tom Clancy Ghost. Ini menurut Bang Ali game yang sangat bagus. Enak maininnya. Oke, langsung aja kita main. Check this out. Майор. Джентльмен, Di sini mereka pakai bahasa Rusia. не надо торопиться. Oh, jadi gimana У нас komandan? никогда не было таких потерь. Apakah kita akan Передохните. mencari Marshal and the Bear? Помолитесь, если для вас это Apabila важно. nanti Marshal and the Bear udah didapat, kita tangkap dan kita goreng Готово, сэр. Что ж, beardnya. Maksanya накажем kita мразей, jadiin которые это anak. сделали. Все детали в ваших... Oke, skip silah. Kamu nama. Бомбу, убившую наших товарищей без Ah, личной Marshal and the Bear Они kok di situ заплатили lokasinya высокую gitu. цену, чтобы Di не допустить hutan. этого. Но это Di hutan цена ini за ada безопасность Marshal and the Bear нации. katanya. Рамирес, Аллен, Ah, langsung saja. Gak perlu banyak bacot. Kayak si bacot. Kemarin Bang Ali mainin game Getting Over It. Dari tanggal berapa? Masih di situ aja. Ya, masih di situ aja. Terakhir Bang Ali upload game kemarin ya. Kirain udah setahun. Lupa. Maklum manusia. Oke, aduh. Gak bisa nih, percepat sedikit. Oke, wih, situ ada orang yang lagi tidur atau apa tuh. Tergeletak, tak mampu. Sayang, jangan berang-berang ini sayang. Sayang kok marah-marah sih, kerja sayang mah. Wih. Kan tembak apa lu ya? Ini tentara Rusia dengan teknologi yang bagus. Teknologi masa depan saya kira. Вас понял. Какова обстановка? Дом разорен. Вайс, должно быть, смылся. Kok lama kali ya? Мы проследим за ним и примем меры. Paksa kita bersabar. Дают указания нам. Держите ухо востро. И готовьтесь. Oke, saatnya berburu. Охотник, мастер на связи. Мы засекли пальцы. Berburu para jomblo. Мистер Пайс, мы в точке рандеву и готовы вытащить Berburu вас. zomblo. Berburu zombie dan zomblo. Angkat tangan. Давай, уходи. Kita merangkak dan teruslah merangkak. Oke, itu ada orang bersenjata. Tuh. Space. Oke, space untuk cover. Включи датчик. Terus Должно помочь. sensor tekan F. Oke.
Wis, yo yang ini lawannya. Shoot. Oke. Mati. Mati satu tuh 1000. Ternyata sensor tadi itu sensor panas. Iya, sensor panas. Oke, mana kita lagi? Oh, kita tambah peluru dulu. Weh kawan, yang tinggal nak. Disuruh F lagi. Musuh ada berapa orang nih? 3. Ini musuh utama. Shoot. Weh, teman ternyata. Wes, pelurunya tembus pada kayu-kayu yang lapuk. Itu beton, apakah 3 tembus? Tembus ah. Ternyata juga tembus. Diam kau, Cing. Tembak kau nanti, Cing. Ku goreng dan ku makan sampai habis. Oh, tolong awak. Wis. Hampir kena helikopter kita. Mana kita? Kita F lagi untuk menerapkan musuh. Oke, itu dia musuh. Oke. Mana dia? Kampret tu. Kampret dia tak bernafsu. Masih saja berlari. Kawan itu gini gua. Mati ha. Clear. Охотник мастер на связи. Мы запеленговали сотовый ВИПа. Ведем его. Oke. Понял. Уверены, что он стоит таких напрягов? Отнюдь, но он Tidak ada apa-apa. так что выполняйте. Он знает, что мы Kosong. Он знает, что вы единственная надежда, значит, вполне хорошая. Что-то он не радуется. Если выживет, я напомню, что ему чрезвычайно повезло. Yup. Посмотрим, что внутри. Ставьте датчик. Kita tambah lagi apanya, amunisinya. Kita reload. Бросаю датчик. Оп. Приготовились к проникновению. Kita berusaha menggunakan sensor, jadi lawan di atas di ladam ini kelihatan ya. Oke. Assalamualaikum. Saya mau membasmi kalian semua. Mati, kampret. Мастер, охотник со связи. Что с грузом? В движении тепловые датчики показывают Oke, mencogok lah dia. перемешку с гражданскими. Смотрите в оба, следите за целями. Oops, ternyata cuma warga sipil. Давай, уходи. Oke. Mana yang lawan ini?
Sensor lagi. Осторожно, они идут! Itu dia lawannya. Kampret. Mati kau. Враг убит! Itu dia satu lagi. Tembak dia. Dulu kita mantap bisa tembus dinding kayu lapuk. Kan? Минус один! Siapa bilang hidup ini mudah Перезарядка! seperti yang dibayangkan. Ini orang ini kenapa nih? Macam pilut. Пулемет! Oh, Передвигайся от укрытия к укрытию. sang, Техника! Я под обстрелом! sang. Ah, kampret. Mati loh Malik. Давай, уходи. Pada kali potong gua. Aduh, jauh-jauh lang. Вот и они. Иди, иди! Есть танчик! Дай дорогу. Впереди! Стрелок! Готов! Siapa bilang hidup ini mudah seperti yang Я укрытие. dibayangkan. Я их держал. Бой, бой. Уйди! Передвигайся от укрытия к укрытию. Осторожно, справа! Легкий грузовик! Иду! Oke, Стационарное орудие. lari lari lari. Tiang. Headshot. Все понял. Ye 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 ye. Сказали, что послали лучших. Я лучшие. Мы близко. Ah. Lama kali reloadnya kampret. Jauh lagi nggak ulang ini? Aduh. Я иду. Сэр, мы продвигаемся. Cuman di sini alhamdulillah. Что послали лучших. Kena F ah. Hah, tuh ah. Еще пара минут. Oke, sensor para musuh. Давайте, парни. Double kampret. Сэр, мы продвигаемся. Подождите. Ваши мне сказали, что послали Oke, buang untuk mencari musuh. Мы близко. Еще Сам, пара itu минут, dia. и мы вас вытащим. Musuh kita. Давайте, парни, вперед! Tembakin aja. Peluru kita itu tembus. Враг мертв. Так держать! Датчик ушел! Я в укрытие! Tuh kan, tembus kan? Осторожно, Tuh kan? они идут! Попал! Tuh kan, Бетонных tembus kan? блоков! Mantap kan? Mantap lah. Kali aja nggak mantap. Ini aja tembus kan? Они на балконе! Попал! Я их прижал! Готов! Вас понял! Oke. Reload dulu. Maju gen, maju gen. Maju lagi. Сэр, мы их как раз убираем. Lagi maju. Пошли, идем! Пошли, пошли! Lari. Здесь проползаем, берегите головы. Tsubasa berlari dengan tendangan halilintar. Tsubasa cetak gol. Пошли, пошли! Sam. У Us, врага hampir saja kita kebobolan pemirsa. Отлично, только
Enggak. Цель поражена. Готов. Контакт, впереди. Это стрелок. Serang cepat segala. Dengan pukulan yang lintas sebasa Все, призраки, готово. Oke, waiting for comment. Buat teman-teman yang setia nonton video Bang Ali, ini channel baru Bang Ali. Di sini channelnya khusus game. Yang kemarin khusus MotoGP. Sekedar mengingatkan. Karena nggak enak berada Еще чуть-чуть. Я по первой. dua topik dalam satu 3 ini, минуты, вы в безопасности? satu channel. Beneran nggak enak. Спокойно, пригните голову. Bang Ali merasakan nggak enak sekali. Используйте глушители. Датчик брошен. Nggak ada musuh di sini. Kita disuruh kemana? Cek weapon super shot. Kecil gua. Oh, disuruh ganti senjata. Oke, kita sudah ganti senjata. Сэр, Pakai клянусь peredam. вам будущим, если будете меня слушаться. Peredam masa lalu. Masa lalu. Biarlah masa lalu, masalah gue. Ya masalah gue, masa lalu. 2 стрелка. Ставьте датчик. Apa yang bawa gue? Oke, itu dia musuh. Вижу цель. Мало. На 3 часа. Враг убит. Меняю позицию. Услышали нас? Бегут к Mati kau укрытию. kan, kampret. Woi. Ternyata di sini kita tidak boleh ketahuan selingkuh. Kalau boleh kita ketahuan selingkuh di sini. Jangan pernah coba selingkuh. Karena selingkuh itu tidak enak. Путуй насыпи. Nih kita bunuh aja si kampret nih. Не поднимайте шум. Kampret. Kau telepon aja kerja kau. Тут мало это. Сделал. Disuruh jaga cuman telepon. Itu kan kebobolan kau Если kan. нас увидят, его сразу убьют. Lari lari lari. Смотрят сюда. Осторожно. Oke, jangan sampai ketahuan. Yo, let's go. Safety. Враг убит. Aduh, ketahuan lagi kampret. Бегут к укрытию. Контакт 30. Mak, jauhnya ngulang. Смена позиции. Не поднимайте шум, а то убьют Вима. Вижу цель. Мало. Patah leher kau. Прямо. Я выдвигаюсь. Если нас увидят, его сразу убьют. +1. Перед нами. Тебя же заметят. Цель устранена. Меняю позицию. Цель поражена. Пора! На 3 часа! Ketahuan lagi kampret. Gimana caranya nggak ketahuan selingkuh ya? Oke, Вот ставьте датчик. langsung aja Осторожно, не kita поднимайте beri si шум. kampret ini pelajaran. Еще двое. No alarm allowed. Рядом с обломком. Dalam Если нас 3 увидят, его menit. сразу убьют. Тебя же заметят. О, еще один. Перед нами. Kakak kita disuruh tiarap. Слева от нас. На вышке. Перезаряжаемся.
Еще четверо. Прямо за нами. Itu tak kelihatan sama si kampret tu. Lucu kali diri minta. Они выходят. Враги слева. Вижу трек. Mungkin segini dulu dari Bang Alik karena kita udah kepanjangan durasi. Oke, tonton terus video Bang Ali di channel baru ini. Jangan lupa subscribe dan like dan komen. Oke, salam gamers. Sloppy one day on that track with gunplay. Outcast my whole life, so I decide to spit like Andre.